বাবু এ গরিব অন্ধকে মুঠে ভিক্ষ দিও বাবু। মা এ গরিব অন্ধକୁ ଟିକେ দয়া কর মা। করি মতে করিছু রে ধন্য তো শ্যামরতি দেখিবি বলি অন্ধ করি মতে করিছু রে ধন্য তো শ্যামরতি দেখিবি বলি পঙ্ক করি মতে করিছু রে ধন্য পঙ্ক অন্ধକୁ ଟିକେ দয়া কর মা। বাবু এ অন্ধକୁ মুড়ে ভিক্ষ দিও বাবু। মা এ অন্ধକୁ ଟିକେ দয়া কর মা। করিছু রে ধন্য পতিত পাবন উড়িব বলি পতিত করি মতে করিছু রে ধন্য পতিত পাবন উড়িব বলি কালিয়া ভিক্ষ দিও বাবু। মা এ অন্ধକୁ ଟିକେ দয়া কর মা। অন্ধକୁ ଟିକେ দয়া কর মা। অন্ধ করি মতে করিছু রে ধন্য তো শ্যামরতি দেখিবি বলি পঙ্ক করি মতে করিছু রে ধন্য পঙ্কজ দেখিবি বলি অন্ধ করি মতে করিছু রে ধন্য তো শ্যামরতি দেখিবি বলি
বলে কালিয়া এ অন্ধকুমুটে ভিক্ষ দিও বাবু। কালিয়া এ দয়া করো মা। বাবু এ অন্ধকুমুটে ভিক্ষ দিও বাবু। মা এ অন্ধকু টিকে দয়া করো মা। মা 2 দিন ହେଲା କିଛି ଖାଇନି ମା। ଏ ଅନ୍ଧକୁ ଟିକେ ଦୟା କର ମା। କରି ମତେ କରିଛୁ ରେ ଧନ କଚମ ମୋରତି ଦେଖିବି ବନେ ମଙ୍ଗ କରି ମତେ କରିଛୁ ରେ ଧନ ମଙ୍ଗ ଜଗତେ ଦେଖିବି ବନେ କାଳିଆ ବାବୁ ଏ ଅନ୍ଧକୁମୁଟେ ଭିକ୍ଷ ଦିଅ ବାବୁ। ମା भाई भाई ए भाई तू के आते चलते आस ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛୁ ସଦା? ଆଲୋ କାହିଁ ମତେ ଟାଣିକି ନଉଛ? ए भाई 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 मुझे बहुत खुशी है ଓ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ କରିଦେଇଛି ଯେ ଏତେ ଖୁସି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏତେ ଖୁସି ନା ନା ଏତେ ଖୁସି ନା ଏତେ ଖୁସି ଆଲୋ ଏତେ ଖୁସି କଣ ପାଇଁ? କୋଉଠି କଣ ପୁରା ସୁନା ରୂପା ପାଇଗଲୁ ନା କଣ? ଏ ଭାଇ ଖୁସିର ମୋ ଗୋଡ଼ ଜମା ବି ତଳେ ଲାଗୁନି ଏ କେତେ ଖବର କାଗଜ ବୋଲା ଏ କେତେ ଟିଭି ବୋଲା କେତେ ଲୋକ ମୋ ଚାରିପଟେ ପୁରା ଘୁରି ଗଲେ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ କଥା ଏ ଭାଇ ତୁ ଜମା ବି ଭାବି ପାରୁନି ଆଲୋ ହେ ହଁ ତୋ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଖୁସି। ଆଲୋ କଥାଟା କିନା କଣ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି? କହିବି ନା ଭାଇ ମୁଁ ଜାଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେନାଲ ସେପଟକୁ ପଳେଇଲି ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସେପଟ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ଲାଇନଟା ଅଛି ହଁ। ସେ ପୋଲ ଉପରେ ଦଳେ ଗାଈ ଯାଉଥିଲେ ଏ ମାଲୋ ସେତିକି ବେଳେ ଘୁ ଘୁ ଶବ୍ଦ କରି ଟ୍ରେନଟା ମାରି ଆସୁଥିଲା କଣ କରିବି କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥାଏ ସେଇଠୁ ସେଇଠୁ କଣ ହେଲା ନା ମୁଁ ନା ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ତଡି ପାରୁଥାଏ ନା ଟ୍ରେନଟାକୁ ଅଟକେଇ ପାରୁଥାଏ କଣ କଲି ଆଇଡିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ଆଉ ଏ ନାଲି ଓଢଣାକୁ ଧରିଲି କହିଲି ଏ ଟ୍ରେନ ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁ ଆରେ ଟ୍ରେନଟା ଟିକେ ଅଟକା ଓ ଟ୍ରେନ ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁ ଟ୍ରେନଟା ଟିକେ ଅଟକା ମୁଁ ଏମିତି ଚିତ୍କାର ହଁ ଆଗରେ ଆଗରେ ଦୌଡୁଥାଏ ହଁ। ଟ୍ରେନଟା ଘୁ ଘୁ ଶବ୍ଦ କରି ମୋ ପଛ ପଛରେ ମତେ ଗୋଡଉଥାଏ କଣ କରିବି ଟ୍ରେନଟା କଣ ଅଟକିଲା? ଏ ଭାଇ ବୁଝିଲୁ ନା ଟ୍ରେନ ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁ ମୋ କଥା ତାଙ୍କ କାନରେ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଟ୍ରେନଟା ସିଧା ଯାଇ ପୋଲ ପାଖରେ ଅଟକି ଗଲା ଓ କାଳିଆ ରକ୍ଷା କରିଦେଲା। ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଗାଈ ମାନେ ତ ମରିଥାନ୍ତେ ଟ୍ରେନଟା ସିଧା ପୋଲ ତଳକୁ ଓଲଟି ପଡିଥାନ୍ତା। ହଁ ଲୋ ଭାଇ ହଁ। ଟ୍ରେନରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ହେଇନି